Ibat ka KCC loan ketika ram bagi nong rap shim loan lagi bang. Wana kalian ke government ke ong bang ini rap. Bat katangin sa announce na try kan bahawan announce lambat chief minister. Ba persen kan sabay bisa ka government nagabenta kan ni loan. Hamtam mi gitu ginong rap ki shim loan ya ki KCC ki basiw tista. Kumba hinyo persen ka loan kadai. Andai dari basiw tista ki sa no tang ya basiw no tang 4%. Daladangi ay no mangi sa 8% pan temut henpi kelalong ke ike kinirap cuma to ya kinong rap cuma. Ang ka proposal ng ang government ban wave Kung katangan itu ifi nakaliang ga jongi la dalang meeting lo bagi bang bakin ay lahat ya kinong rap cuma basin loan bakin sius kiski kolon jongi. But dalakot makana kapor di palaban siu di ban ay lahat ya ki bagi nang siu. Handre yung ban charge extra interest siu sisi katangan ay nakaliang kajong department gile. Hari ban wave ya kalon ngali su ipi kata nakaliang jong government ban nakaliang department kamdan e kung kata. Naman inumla ay ban wave ya kalon ngali su ipi baro mga ban sutu kali ka loan ka bagi sim ndai forba kawan kali ka klam chua kata ka klam gidon kita ki bro. Ti gini hapan le tik patik nimla ban su ong ban su wave baik untuk kamdai ka besuk na kamta jong kung government ban department di kumchu. Ke package ke bahkan sa announce ngau ifi kaning sa announce lambat UCM lagi trailing bapat di social media baru la post ko social media bagi ni rap kay ban finance na banta ki nong rap ki jong i basim loan KCC ke itu ki basim KCC loan temut nakaliang ki jong government kan rap ki ban ai kumba persen kan bay bisa ka sarkar nakabenta ka tuka loan ko jong kung bakit no try ka government ka hapan say bisa ban siu kan ka apsa kan ko ga no kapisa nga numla ban ay fi mentang am dole details ban nga de kapisa ka de ka pala bone te kung bakit no ngut farmers ki shimi kan ga lo na ko me kaya ki farmers ki bashim mi galon na po me clear ka jongi ki don kumba sao po hajar duna bat mentau snem ka de ka snem ka duna ki namar ba kelas tu adil ka ni ka klam te gi abun ka duna ki bashim mi galon Andrei normally average kadai sa hojar i basim loan kisi. But matau senam kaduna. Tidai na takadaw ngau ifi bagi haban pek bahan nakadaw yung balay kaduna kaniro. Irang ikran bagi bahan balay ay nga details ay nga ya ka jing pensay balay bagi duna kinong sim loan. Matau senam yan kisi loan. Kisi kadai nyo persen. But lagi basiw ploy basiw testa larang baklagi haban siw setang umbasan persen de. Government of India ka announce ya ka ay loan siya ki nong rep. Klai kata la permi. Bat kata ka loan ka day like percent bagi haber sir. Kidon ki loan baka nabat ka ka nodal agency. Nagbantay kini ki bank ki pabon. Tikindala ship me ta loan baka day like percent ka loan tingaw ni pi lada ki kuba half apo bede baka KCC loan. Nakara ni KCC loan. Bangi in nakaliang ka government kata ka day 8% baka ni rap. Tiyan nakaliang jong the government of India ang pi like percent kala dambo. Kabay day bat kilon ke barang su announce kamay na kani. Ang kami karan ya ke KCC. Ang ka KCC normally ka day 9% kalon bagi habat si pinora. Tiladangi ay 8%. Salada day busiw testa. Tumot la duna ba ka loan jong. Bakalan itu pi ka day PM Kisan. Ka PM Kisan baro kinong rap jung yo ang day mo. Dan dari wajah kita. But kibala ban penbiang ikut Islam kita kiyo ay mereka bisa tadi kepiam kisah. Kibamla ban penbiang ikut Islam pat kiyo. Kila sutu mulo ban ay penbiang ikut Islam kata mendai itu yang berkiyo. Iyo kita du belayo. Kumba silak duna kita du yo ya. Ya kan bisa kepiam kisah ni. Kata nga itu ipi ka bang ya keren ibat kini ki norep kujongi ki bakitip bahan ki dari KCC. Yung kwa pan penlong completed iki namar beli mau ki karam dari kawai ke pamata. Lalagi lalagi na hal ng sutu ba tay lang yok ki sutu bakalali kanlong ay kajing tim na din po. Dito na taga daw kabalong simple no ipi dari KCC loan ka bangingi nuot ban ay pensim ban penslur ki norep bawat ya ki form no ipi. Ya ki form KCC loan ngila pa penkelas kasih baca garo kenang ban company seluruh susu inong rap jung kada ki yo loan kada ki yo ban sim loan lada kila yo ban pulih lada udah inong rap jung bomnang bom tek
bentang man yo bon puli ma supu untuk berdulu lah anak sini. Kedai nak kadang ni fila. Ini seperti dia.